Сәлем зыр-зырымен кентусик. Сәлем зыр-зырымен кентусик. Қайда айтайын? Достар, бүгін, неме ойнайым? Серверда. Короче, мұнда менде нормальный сигнал ұстап тұр, так что осына кірейік. Кіргізбейік. Неге? Достар, неге кіргізбейік? Комментария жазыңыздар. Ладно. Мұнда нормально ұстап тұрды. Майнплекс. Вот Майнплекс маған по душе. Вот күшті. Не понял. Достар, мен... Достар, неге мен кіргізбейік? Достар, мен ойнағым кеп тұр серверда. Блин. Так. Менька 1.13. Версия 1. Нагр курик. Пожалуйста, Ники. Давай-то. Ну блин. Достар, не кыргызбей. Ну ладно, достар. Так. Русский сервер открыть. После кормить каз. Локейтинг сервер. Крема? Неге русский сервер ал, неге Майнплекска кірмейді? Майнплекска неге кірмейді? Не понял. Достар, мен телефон месен что қызып тұрған жоқ. Мен қазір ұстаймын не? Телефон қызып тұрған жоқ. Неге шығарып жүрді? Кажется, мен серверларға кіріп көрмекші болдым, собственно. Интернет. Так, достар, интернет тұр. Интернет тұр. Да. Достар, мен бермеңіздер. Play. Да, достар, мен әлі қызын скинмен жүрмін не? Мен скин ауыстыра алмаймын. Мына жерде менде скиндік шығу керек, но шықпайды. Көрдіңіздер ғой. Менде дерт бар негізінде. Все. Мынаны керек. Біріншісіне керемес еді. Локейтинг сервер. Популярный керек дегенім ойын. Ойын соғайын. Так, локейтинг сервер. Чё за? Достар, мені просто выкидывать етіп жатыр Майнкрафтта. Ладно, біріншісіне кірмей ақ қояйық. Үшіншісіне керек екен, екіншісіне мен адым жазылып тұрған. Үшіншісіне керек. Достар, я вообще не знаю. Достар, еще новое видео скоро шығады. Русский языкта. Орыс тілінде. Play. Сервер. Қазір шықсын. Вот, үшінші сервер. Кірсек. Майнкрафт шығарып жүрмес екен. Так, давай. Кірді. Или кіргізген жоқ па? Или кіргіздім. Проблема. Вот, ну да. Да, саған. Дейін ғой. Чё за неге мен Майнкрафтта серверда ойнай алмайым? Достар, мен кәуім бүкілін выяснетейін, сосын келем. Короче, достар, бар ғой, мен уже кіре алмадым, Может, давайте мен бірден кейін подозревать етіп тұрмын, типа менде язык английский, сондықтан мен анда кіре алмайтын. Давайте русскийға өзгертейік, да. Русский. Это ғоланда демес кетті. Вот, русский, Россия. Так, не туда. Так, серверы. И это сигнал слабый, слишком слаб. Вот нагрик.
Ана 400'дің 2100'ün 400'ü. Пожалуйста, кірсінші. Достар, кірмесіме, короче, видео аяқтаймын, ютубқа салам, айтам. Бүкіл. Неге мен кіре алмаймын? Создание мира. Загрузка. Пожалуйста. Қарамаймын. Достар, сіздер бірінші көресіз бе? Қарамаймын. Достар, қарайым. 3, 2, 1. Загрузка ресурсов. В смысле создание мира? Достар, кірді ма? Достар. Давайте пароль ояйық. Ну. Достар, 1 секундқа, но біз серверға кіре алдық. Это просто жестко. 1 секундқа, но мен кіре алдым. Достар, скоро, если что, Free Fire'да новый видео түсіремін, да. Может, анда типа хэппер, панк, деген видеолар түсіремін. Может, просто, типа, не удалось подключиться к миру. Или может просто неме түсіремін, типа, өзім. Достар, менде аккаунт негізінде слабый деп айтпай ақ қояйын, ботский емес, біраз донат жасалған. И мен оны, так скажем... Так, достар, мен шықтым. Тез пароль жасайық. И... Так, достар. Қата... Так. Достар, менде жоқ, да. Да, мен достар кірдім. Насынктен аштық. О, красный песчаник. И 4 светопыль. Не үшін керекке білмеймін, но... Что? Мында не? Насынкта. Бонус дейді. Первый день $400. Мә, достар, $400 алдым. Мә, кристалғаны жарғы болады. Жарғамайды екен. О, алмазы броня чувакта. Братандар, қайтып аласыңдар броняны. Неме? Скупщик дейді. Әме сататында жоқ. Кичери. Я не покупаю. Бірдеңке беріңізші. Менде, мысалы, $2900 бар, мен не аламын? Казино. Менде ондай нәрсе жоқ. Ойнап аламын ма? О. Көкейміз. Охо, достар, мен мынандай удочка бар, просто. Білмеймін неге керек. Ну, давай. Стоп. Қайда сатып атын? Да, сатып алдым, достар. И қайтып ашады. Несі? Защита 2. Офигеть. Мен тағы бір сатып аламын. Стоп, мен мынандай жасауым керек. Инструмент. Еда и... Лаки-блок. Интересно. И кейс с оружием, и это... антипляж. Түсірмен $100 тұр. Мен әжет жасап тұр. Окей. Так. О! Неге? Зачарованный? Острота, вы что издеваетесь? Так. Территория запрещена. Қайда бар шығуды? Ладно, ұқтым. Менде $100. Қай жерде зарабатывать етуге болады? Соны меткем. Достар, мен мынандай бір жерден көргем. Мынандай снаряд.
Менде просто инструмент жоқ сыдыратын. И ода киркой сломалась. Братан, подаришь? Блин, а. Братан, дай что-нибудь. Джан, открывай кой. Братан. Никита, дай. Ну ладно, пока вы землей битіп. Так, аккуратно өзен бегмен зато сындырып алайын. Ту лучше. Какой еще лопата? Лопатамен дым сындыруға болмайды ғой. Мысалы кирка түсті. Ол кажется давно не идет. А что, мен мынандай сындыра алмай только. Так, кайфово. Помогите. А вот, нарисовать. Так, тут надо көп драгоценный ресурстар бар екен. Дай мне, пожалуйста. Блин. Жарко мне алмадым. Админ кірді ма? Жоқ. Түсінбей қалсың ғой, админ кіріп кетті ма деп. Достар, менде енді біраз ресурстар бар. Алмаз. Братан. Братан, анда алмаз жатыр. Саған керек болады. Бір жақ мен естімейді. Мен ол подгон істейін деген. Блин, мен аны қайдан алдым? Меню сервера? Не понял. На меню екен ғой. Менде отбрасывание. Гамбургер. Семки. Кокаин. СКХ. Достар, мен бүкіл не еке білеймін. Достар, так лага, типа, көп адам. Достар, мен айтпашы, мына жерде біреу болды ғой. Соған бірден сатып алып. Так, достар, если бұндай алмаса, типа, алмаса, мен переделать етіп сатып көрем. Так, братан, мен сатып кетсам. Ирок территории. Я не покупаю данные предметы. Неге? Может, 50 согласно? Братан. Да, ё-моё, не согласен. Плужник алыватыр. Шерсть Сатурн. Длина. Сатурн. Окей. Нана. Нана. Блин, достар. Блин. Красный песок аласың. Блин, ладно. Достар, нормально ақша таптық. Менде $456. Маған $1000 керек. Блин, достар, не повезло, маған какой-то остротой скрипт жаман нәрсе түсті. Полученный эффект. Ого, повезло. Я мен алған бонусты. Бірде писал. Красный песчаник. Не екен білем, маған керек болып тұр. Не? Так, портал бар. Бұл не? Жүрейік. Территория запрещена. Окей. Мен уже қарным ашып жатыр. Бірдеңе беріңдерші жейтін. Айтпақшы қойған ба? Жалпы. И. Блин, не он? Жоқ. Закрыв сетки. Мен біраз ақша алайын. Рұқсаттаса, конечно же, біраз ақша алайық. Ағаш керек қой. Оп. Үшеу алам. Мынау не істейтіндер емес, білмеймін. Вау. Ай, не істеймін. Мен оқам. Вы утонули в лаве, да. Мен бірдеңе жасай аламын ба? Ағаштан все. Хочешь посмотреть? Мен ағаш. Невеста. Чтобы покрыть алмайын ба не? Да, киберкрафтер отменен тогда.
Несижи. Только нажите. Нажи. Не понял. Кульная черта. Dedi. Bilmiyorum. Var bu kaçın zaten sat kurayım. Ağaç bir kurayım. Может ağaç kumattırdı. О, $9 satıyorum. Земляны satıyorum. Nasıl satılmayız niye? Pişenk satılmasın da. Yok dedi. Pişenk gelin misin? Hop. Bir штук $7. Нормально. Немейді. Переплавить дейтін предметті қойды, короче. Так. Кадет мен анда бір жерді копать етуге оқшайды. Мына жер. Вот что это? Мен мына жерде просто покопать ету үшін. Ана жерде просто мощныйлар кетіп, просто бүкілін сындырады. Сосын бізге развить етуге бермейді. О! Я просто нажал колом. Жоқ, территория запрещена. Конечно же. Немеди. За красной чертой тебя могут убить. Случайный телепорт. За красной. Что меня может? О! 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 Нет, территория запрещена. Зыр бар кімінде? Вау, может зомби бар, а? Өлтіретін. То. Молодцы, и сау, түзелін. Верстак! Ағаш, блин. Может, по гриферить получится. Ағаш керек подожди. Гриферить ағаш. Изменить. А, ну совсем не делать там совсем. Я не посмотрела. Еще она засмотрела. Так, где же кирка? А жоқ, бірінші топор салу. Кирка ешқайда бармайды. Так, ну активность. Ладно, понял. Тут еще трешит. Все, дальше. Чтобы анау арнайы үймәсін, да? Өйлесін болады. Да. Достар вообще қызықты деп. Достар советую серверларды ойнауға. Найға қайтып көреді. Мене вот кирка жоқ самый жаман. Вот, наш здесь көрген.
Aşağıya gittim. Gittim. Babası aşağıya kadar aşağıya. Aşağıya. Gitsen gene şansın var. Ладно gittin. Ну да зашел, да забыл. Ладно, кетин. Офиг на жизнь довернул. На один гой. Жак меня шам инструктор. Переферить это все. Ладно, кетин. Тамақта болдым, енді кетейін. Қалай деп еді, жүзді командалар бар екен мұнда. Так. Эй, Валтер, жатыңдар. Так. Вилды. И... Қайдан мен? Стоп. Запрещено. Жоқ. $1500 еще пиздю. Так. Нені? Так. Тұздырма жай көп ақша берді. Кажется, біреуіне ақша берді. Екіншісі Маклайр, үшіншісі не екенін білмеймін. Твой рюкзак? Чё? Вау! Достар, мен мұнда керегін көрсетіп сылып білсеш. Соны сылдырам. Так. Достар, анда біреуін жей ма? Блин, мен жасай алмайым. Так, что керегін. Может, сатуға, да? Сатуға высокай. Так. О, сноп сена. Вот это повезло. Добро. Блин, бармен харам. Блин, харам. Университет коргать тоже. Хорошо, что университет. Так, если вот так и вот так. Что? Лаки-блок? Стоп, что? Лаки-блок? Лаки-блоку? Какие брони?
Нормаль. Без камеры. Как он дома пошел. Железные штаны. Ладно. Из брони. Защита чита. Офигеть. Вертуем каким были, так что храм. Тустар. Короче говоря, мне кажется, взрослый одет не как храм говорим. Келси где-то. Так что такой лайк. Кайф. Так, то зараз с богом, Пока.